com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwebwe mwese mwandanya mukurikira BBC gahuza miryango ikaze mu makuru kuri no kabiri genekerezo rya gatatu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 mu camake makuru tugiye kwashikiriza. Leta y'u Rwanda yiyamirije ibihano Amerika yafatiye abakuru b'igisirikare cayo naho leta ya Kongo yo ibishima. AFC M23 yemeje ko ariyo yakoze ibitero by'indege by'ubwiyahuzi zitajamo abadereva ku kibuga c'indege ca Kisangane. Mbega vyatewe niki? Twarashe ahantu ku kibuga cy'indege habitswemo ikitwa za drone. Izo drone hashize iminsi itari mike ntabwo zaretse kutugabaho ibitero. Nayo bimwe mu bihugu byo mu karere bitangiye gufata ingingo zo guhangana n'ingaruka z'intambara iriko iba hagati ya leta z'umwe za Amerika, Israel na Iran. Uyu munsi kandi ni kwa kabiri tubafitiye n'igikino urunana. Aya makuru ahagarariwe na Anne-Marie Niwemiza. Idonido ni inyuma y'anya makuru avugwa hirya no hino kw'isi, mushikizwa na Latifa Mutesi. Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal byemejwe ko aziyamamaza ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ibi byatangajwe n'umuvugizi w'inteko rusange ya ONU wavuze ko kandidatire yatanzwe n'u Burundi, igihugu bukiyoboye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Iyi ntambwe itumye Macky Sall yinjira mu bazahatanira gusimbura Antonio Guterres kuri uriya mwanya mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka. Aya makuru haje nyuma y'inama yabereye i Bujumbura hagati ya Macky Sall na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kwa gatatu w'icyumweru gishize i Bujumbura, aho leta y'iki gihugu itatangaje ibyo baganiriyeho. Nubwo kwiyamamaza kwa Macky Sall gushyigikiwe n'u Burundi kugeza ubu biracyagoye kumenya umubare w'ibindi bihugu bimushyigikiye. Macky Sall azabanza kwiyamamaza mu bandi bakuru b'ibihugu bya Afrika mbere yo gushaka inkunga ku rwego mpuzamahanga, aho amatora agenwa cyane cyane n'ibihugu bihoraho bigize inama y'umutekano ya ONU. Abategetsi muri Sudani y'Epfo batangaje ko umubare wabishwe mu gitero cyagabwe ku cyumweru mu gace ka Luweng mu majyaruguru wiyongereye ugera ku bantu 178. Minisitiri waho w'itangazamakuru yatangarije BBC ko urubyiruko rwinshi rwitwaje intwaro rwagabye igitero rukica abasivili barimo abana barenga 90 ndetse n'abagore. Abagabye igitero bikekwa ko baturutse muri leta ya Unity yo hafi aho, kandi ko baba bafitanye isano n'umutwe witwara gisirikare w'ishyaka Sudan People Liberation Army in Opposition. Iryo shyaka ryahakanye ko hari uruhare ryagize muri icyo gitero cy'ubwicanyi. Umuryango w'abibumbye wakomeje kenshi kuburira ko igihugu gishobora kongera kwisanga mu ntambara yeruye nk'iyabaye mbere. Ibiciro bya petroli na gaz bikomeje kuzamuka huko intambara mu burasirazuba bwo hagati irushaho gukara. Igiciro fatizo cy'akagunguru k'ibitoro bya mbere bitunganyije cyageze ku madolari 45 ku nshuro ya mbere kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Ibyo biraterwa nuko Iran yafunze umuhora wa Hormuz, inzira y'amazi ihuza ikigobe cy'Abarabu n'inyanja y'Ubuhinde inyuramo 20% y'ibikomoka kuri petroli bijya ku isoko ry'isi. Amato menshi hatwara ibituraca muri uwo muhora w'ubugari bwa kilometero 33 gusa harashwe kandi ku bikorwa remezo n'inganda zitunganya ibitoro muri Arabia Saudite, Qatar ndetse na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bernard arakoze Latifa Mutesi. Ano makuru tuyaherere mu karere k'ibiyaga binini, aho u Rwanda rwiyamiriza ibihano byafashwe na leta zunze ubumwe za Amerika ku ntwazangabo z'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ruvuga ko ari ibihano vyizizira uruhande rumwe kandi ko ari ivyakarenganya ku rundi ruhande. Leta ya Kongo yoyo yishimiye ibihano, ivuga ko ari intambwe ikomeye mu gushigikira ubusugire bw'igihugu n'ishigwa mu ngiro y'amasezerano y'amahoro ya Washington. Inkuru mushikirizwa na Anne-Marie Niwemiza. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda bavuze ko Amerika isobanura ibintu ko bitari kandi kigoreka ishusho nyayo y'ibera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yagaragaje ko ibitero bya drone n'ibitero byo ku butaka ivuga ko bikorwa na DRC bihonyora amasezerano y'agahenge kandi bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivili.
leta ya Kigali ivuga ko kurinda igihugu ari inshingano n'icyubahiro kandi ko RDF ikora uwo murimo ifite ishema. U Rwanda ruvuga kandi ko nubwo mu masezerano yasinywe i Washington hagati ya Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi, DRC yari yemeye guhagarika ubufasha ku mutwe wa FDLR urwanya u Rwanda kandi ko kugeza ubu nta ntambwe yigeze iterwa mu gushyira mu bikorwa iyo ngingo. Itangazo rya leta ya Kigali ryashimangiye ko u Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho, ariko ibyo bikaba byakorwa bijyanye n'uko DRC nayo yubahiriza inshingano zayo. Ku ruhande rwa leta ya Kongo bo bashimye ibihano byafashwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika, ivuga ko ari intambwe ikomeye mu gushyigikira ubusugire bw'igihugu n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Nubwo bimeze bityo ariko intambara hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 ikomeje gukaza umurego. Mu matangazo menshi amaze gushyirwa hanze n'umutwe wa M23 humvikanamo impuruza ndetse no gutabaza umuryango mpuzamahanga hamwe n'abahuza mu by'amahoro mu karere, aho uyu mutwe ushinja leta ya Kongo guhonyora amasezerano y'amahoro. Cyakora yaba Amerika, umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'abandi hamwe na leta ya Kongo ubwayo ntawe uragira icyo avuga ku byo M23 igaragaza. Arakoze Anne Marie. Bimwe mu bihugu byo mu karere bitangiye gufata ingingo zo guhangana n'ingaruka z'intambara iriko ibera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran. Imwe mu ngaruka iteye umutima hagaze ibihugu nuko ibiciro by'ibikomoka kuri petrole bisanzwe bikennye cyane mu karere byatangiye kuduga ku isoko mpuzamakungu. Ibi bishobora gutuma ubutunzi bwabyo buhungabana. Bimwe muri bihugu byatangiye gufasha abadandaza bakorera muri iki gisata harimo u Rwanda n'Ubuganda. Inkuru ya Judas Yihondemondo. Mu kiganiro yagiranye n'iradiyo n'imbonesha kure y'igihugu y'u Rwanda RBA, umushikiranganje w'ubutunzi Yusufu Murangwa yasiguye ko bamaze kubikurikirana basanze ibiciro by'ibidandazwa bitandukanye bimaze kuduga ku rugero ruri hagati ya 10 na 20% kubera intambara iri kihuza Amerika, Israel na Iran. Ashimangira ko n'ibikomoka kuri petroli byaduze ku rugero rwa 10% ku isoko mpuzamakungu. Kugira ntihabe ikena ry'igitoro mu Rwanda, Yusufu Murangwa yavuze ibiriko birakorwa. No kuvuga ko tugomba gufasha abacuruza ibikomoka kuri petroli kugira ngo babone stock ihagije. Turimo turabafasha tufatanyije n'amabanka kugira ngo babone amafaranga ahagije abafasha kugira ngo bazane stock ihagije. No mu Buganda inzego z'igihugu zatanguye kuyisuganya kugira abanyagihugu ntibagire ingorane. Tony Otoya, umwe mu nzego z'igisata ca leta kijejwe iby'igitoro mu Buganda, National Oil Company UNOC, avuga ko bazabamaze kwegera kompanyi mpuzamakungu basanzwe barangura k'igitoro. Nyuma y'amakuru aheruka ajyanye n'uko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'impungenge z'uko hashobora kuba ihungabana mu nzira mpuzamahanga zizana peteroli, muri UNOC turimo kuganira no gukorana bya hafi na kompanyi Vitol kugira ngo tugabanye ingaruka uko bishoboka kose. Turimo kandi kureba uburyo bwiza bwo kubona peteroli ihagije mu gihugu bitewe n'uko ibintu bikomeje guhinduka. Mu mpera z'indwi heze niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatikanije na Israel zatangura ibitero bikomeye kuri Iran nayo mu kwirwanako yaciye itangura gushwiragiza amamisire mu bihugu bibanyi by'Abarabu bisanzwe bihaye indaro ibirindiro vya Amerika. Ibi nivyo biriko bituma imirimo y'ubudandaji ihungabana muri ibi bihugu bisanzwe vyimbukamwo igitoro cinshi. Arakoze Judas Yihondemondo kuri no nkuru. Runani AFC M23 rugwanya igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwemeza ko ariko rwakoze igitero ca za ndege zitojamwe abadereva ku kibuga c'indege ca Kisangani. Hari haciye imisi ukoze ikindi gitero nyene kuri ico kibuga c'indege. AFC M23 ivuga ko ariho harekurirwa amadrone yatera abagwanyi bayo ku bindiro vyayo. Mukanya navuganye na Dr Oscar Barinda, icegera c'umuvugizi w'Urunani, ntango ndamubaza ingene vyagenze. Twarashe ahantu ku kibuga cy'indege habitswemo ikitwa za drone. Izo drone hashize iminsi itari mike kuva mbese ingabo zacu zava muri Uvira ku bushake bwazo kugira ngo tugaragaze duhe n'amahirwe ibiganiro birimo bibera Doha. Rero kuva icyo gihe ingabo za leta n'ihuriro rizifasha ntabwo zaretse kutugabaho ibitero. Uba tugabaho ibitero mu bice byinshi, muri Kivu y'Amajyepfo, hariya mu misozi ya za Minembwe, muri Kivu y'Amajyaruguru, hano muri za Masisi, za Rucuru, za Rubero, za Warikare, hose batugabaho ibitero buri munsi. Bo ntabwo bubahiriza agahenge. Baherutse no kutwicira umusirikare ukomeye cyane, umuvugizi wa gisirikare. Subwa mbere mutera ku kibuga c'indege, none ibi bitero ntibyo babihonyanga amasezerano y'agahenge ga Dr. Oya, tujya kubikora hari impamvu. Impamvu ni ukubera iki?
twari tubahirije agahenge n'uburiya no kubahiriza agahenge no kuva muri Uvira. Rero nyuma yaho niho ibitero byabaye byinshi bya buri munsi, kandi ntibaze ku butaka ahubwo bakaza mu kirere bakoresheje drone. Twaje kumenya aho izo drone zituruka, rero ni Kisangani. Twabikoze ubwa mbere twazirangiza, ubu bwa nyuma rero twasubiyeyo kuko ibyo bitero byakomeje byahitanye n'umwe muri abo basirikare bacu bakuru aribo nari mvuze Lieutenant Colonel Wiringoma. Uvuze ati mu gitero cya mbere ntimwazirangije, ati nizo zanasubiye gutera. Yarakomeje. Ego, ubu rero twavuga tu ico gitero carangije izo drone, nta drone tuzosubira kumva mu gisirikare ca Kongo. Tugiye kureba kugenzura nibakomeza nabyo bizakomeza. Ariko kandi mwebwe urumva mubagiriza yuko aribo babatera mu butegetsi bwa Kinshasa, nabwo bubagiriza ko ahubwo ari mwebwe mwasotora, ari mwebwe muhonyanga amasezerano y'agahengwe. Bimeze gute? Oya, twebwe turayubahiriza. Ikimenyetso cya mbere twigeze gufata Walikale tuvayo, twafashe Uvira tuvayo. Iyo turi mu biganiro iriya turavuga tuti dushyireho ahantu mbese aho kuja ingabo zo kutujamo hagati, no kuvuga buri muntu agomba gusubira inyuma ibirometero 5 uvuye kuhabera imirwano. Ni leta ibyanga buri gihe, twebwe tumaze kubikora inshuro nyinshi cyane. Mu itangazo ryanyu kandi muravuga ko amaraso y'abanyu yamenetse muri ivyo bitero atazogenda gutyo gusa. Aha mwashatse kuvuga iki? Ni ukuvuga iryo terabwoba, ubwo butegetsi buhoza no ku baturage rigomba guhagarara. Twese tukemera, noneho tugahagarika imirwano igahagarara, tugasubira Doha mu biganiro. Uyo yari Dr. Oscar Barinda, cyegera cy'umuvugizi w'urunani AFC M23, ikatubwira ivy'igitero ku kibuga c'indege ca Kisangani. Mu Rwanda hahimbajwe umunsi mpuzamakungu hariwe ubuzima bwo mu gutwi. Ishirahamwe Hearing Health Rwanda rivuga ko ubuzima bwo mu gutwi iyo butitaweho bitera ingwara yo kutumva neza canke kutumva burundu. Ritanga inama z'uko bishobora kwirindwa. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa ari i Kigali. Nikuze Esther ni umubyeyi wa Cynthia, umwana w'umukobwa wiga mu mashuri abanza. Cynthia yamaze igihe afite ikibazo cyo kutumva neza kubera udukoko twamwinjiye mu matwi, ariko yaba we ndetse n'umubyeyi we ntihagira ubitahura. Mwarimu hari yavugaga ati umwana ko atumva mama Cynthia, nge numvaga ko yumva pe. Banyohereza ku muspecialiste w'amatwi, umwana aramusuzuma akuramo ibintu bikoramuhamagaraga ari nka hariya akakureba ukagira ngo nimwe by'abana byo kutumva nyine. Uzingo ari kugusuzugura kandi n'ukuri ari ikibazo afite, ahubwo twebwe ababyeyi tutazi. Impamvu zituma umuntu agira uburwayi mu mubuza kumva ni nyinshi, ariko ngo zigera kuri 60% zishobora kwirindwa. Dr. Kayitesi Mukara, impuguke mu kuvura indwara zo mu matwi, avuga ko uburwayi bwo kutumva neza busa n'ubutitabwaho cyane, dore ko ubwinshi butanababaza. Avuga ko abantu bakwiye guhindura imyitwarire, uburwayi bwo kutumva neza bukitabwaho cyane kandi bigahera ku bana bakiri bato. Ku mwana utahindukira ngo arebe aho ijwi rituruka, biba bigaragaza ko ashobora kuba atumva ku kigero gikwiye, kuko atarimo kumva icyo agomba kuba arimo kumva. Niba atumvisha ugutwi kumwe, abagerageza gutega kwa gutwi kumva, ugasanga buri ko mubwiye hari ugutwi akuzanira kugira ngo abe ariko urimo kumubwiramo kuko ukundi kutari bwumve. Hariho umwana gusubirishamo kenshi, mu wundi waranakwihorera, ku buryo ushobora kureba umwana ukibaza ngo umwana arasuzugura. Ibyo bintu byose ni bigaragaza ko umwana ashobora kuba afite ikibazo. Mu Rwanda, umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu matwi wizihijwe mu rwunge rw'amashuri rwa Kinyinya mu karere ka Gasabo k'umujyi wa Kigali. Ahari naho umuryango wigenga Hearing Health Rwanda umaze ibyumweru 2 usuzuma abanyeshuri ngo rero ubuzima bwabo bwo mu matwi buhagaze. Nta mibare nyayo bafite uburwayi iragaragazwa mu gihugu, dore ko atari na henshi babusuzuma. Gusa ku bana 12,000 baherutse gusuzumwa mu karere ka Gasabo, abagera kuri 15% bagaragaje ibibazo byo kutumva neza. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Arakoze Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Turangirize kuri ino nkuru ivuga umuririmbyi w'umunyamerika Kesha Ross Sebet yagirije ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha indirimbo yiwe mu mashusho yashize kuri TikTok agaragaza indege z'intambara ziguruka ataburenganzira yabihahereye. Ibi bibaye inyuma y'uko President Donald Trump atangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel vyakoze ibitero bikomeye vya gisirikare. Latifa Mutesi arakomeza nino nkuru ku buryo buramvuye.
umuhanzikazi w'umunyamerika Kesha Rose Sebat yagaragaje ko atishimiye nyuma yaho asabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika gukoresha indirimbo ye Blow mu mashusho yashyizwe kuri TikTok agaragaza indege z'intambara mu kirere kandi ibyo bakabikora nta burenganzira yabibahereye. Amasaha make Kesha atangaje ibi, umuyobozi ushinzwe itumanaho muri White House Stephen Chang yasubije Kesha kuri X agira ati aba baririmbyi bose bakomeza kugwa muri uyu mutego. Ibi bituma dukundwa kurushaho kandi video zacu zikarebwa cyane kuko abantu baba bashaka kureba ibyo binubira. Kesha y'imyaka 39 yanditse ku rubuga rwe rwa X no kuri Instagram ko kugira intambara nka hari ibintu byoroheje ari igikorwa giteye isoni kandi kigaragaza ubumuntu buke. Yongeyeho kandi ko atemera na gato ko umuziki we ukoreshwa mu guteza imbere urugomo rwo rwose. Kesha si we muhanzi wa mbere ugaragaje kutishimira ikoreshwa ry'umuziki we mu nyungu za politiki. Olivia Rodrigo nawe yigeze kwamagana ikoreshwa ry'indirimbo ye mu mashusho yamamaza ibikorwa by'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika ndetse na Kenny Rogers. Abo bose bagaragaje ko batishimira ko umuziki wabo ukoreshwa mu kwamamaza politiki cyangwa ibikorwa babona ko bidahuye n'indangagaciro zabo. Latifa Mutesi, BBC Gahuza Miryango, i Nairobi. Latifa Mutesi aturangirije no makuru yavugwa jya nino muri kano kanya naho n'umwanya urunana. Nadine arakataje mu gushaka uko yakwikura mu bukene. Hagati aho Lea mu ngamba cyazo kwegukana Chris n'urunana. Muto ni wase mwabana mwe muri mu biki ko mutaza ngo munywe igikoma mujye kwiga. Je narangije ahubwo mugwa neza sinzi ibyo arimo mama. Uwo mukobwa wabitebye kwa mbona arakaye Ruremye. Ware mu biki nasubirimo ibyo byutsa mbwira. Ndakubwiye ngo nuva kugemura unzanire uburoso n'umuti woza amenyo. Wumva nanjye papa. Ibyo se mu byadukanye mute mwabana mwe? Kwishuri batwigishije isuku yo mu kanwa. Batubwiye koza amenyo 3 ku munsi. Ngaho rero. Mu gitondo na nimugoroba n'igihe cyose tumaze kurya. Aho ni mu nyumvira niko ntimusanganwa hagati wo mucisha mu menyo se mujye mukoresha hagati munyuze mu mugende. Oya papa muratugurira uburoso n'umuti wo kuyoza birinda indwara z'amenyo no kunuka mu kanwa. Mbega barimo ngo baraduteza abana. Ariko se abo barimo bo babona abantu bose bahora bakuba amenyo boshye umwati wo ku kirenge. Ngewe sinshaka kuzatwara amenyo papa. Ibyo ni iby'abakire mwana wanjye rwose. Wa mugana uwo muco wo mu bakire mushaka kwigana n'uwiki. Umva mugende mujye kwiga. Ubundi amenyo yanyu hari ibibazo afite. Nabyo ariko ashobora kuzabigira. Ariko ibindi abyiranira. Aguhangamye da. Muratugurira rero ntabwo dushaka kurwara amenyo no kunuka mu kanwa. Kuki se muvuga ngo ni iby'abakire twese turakennye? Ngaho rero murakize. Abakene se nibo batagomba koza amenyo. Muragira ngo amenyo yacu adware banaduseke ngo tunuka mu kanwa. Ibi ni ibikira none nagura ubwo burusu bwo koza amenyo n'umuti yo kuyoza ntabwo mujya kwiga. Mbega Lea uzi ko ahubwo nari natangiye gukeka ibindi. Ukeka iki kindi se Sori? Kusiga bifite undi musore nyine ugusohokana akakurekura bwije. Undi musore utari Chris se? Cyane rwose. Nicyo cyahise kinza mu mutwe wanjye. None se konze kudataha bwije najya kubona nkabona wataha mu gicuku kandi izo keso nazikuziho. Urumva nari gutekereza iki? Ubu nafashe icyemezo cyo gucunga izamu ryanjye neza Sori. Wararebye usanga urebye nabi rero igitego cyakwinjira. Rumara inkwi ntiyicaye. Nanjye rero singomba kumuhahamenera. Mbese Chris nukumukuba bakabura n'umwanya wo kuvugana nawe kuri telefone. Uravuga iki se ko mva mu kazi kare nkamutegerereza mu nzira tukajyana iwe, nkamutekera, nkamugaburira, tukareba filime ariko ncunga na telefone ye. Ucunga telefone ye? Cyane rwose. Iyo hari umuhamagaye nyine ndakanura cyane ngo ndebe ko atari Rumara nk'umuhamagaye. Ndakwemeye Lea, ndakwemeye. Chris nuwanjye njyenyine. Nuko sha mva kutangiye kumenya ubwenge ahubwo gusa ibyo byo kugorobereza we ntabwo bihagije. Uragira ngo nkore iki kindi se Sori? Icyo ushaka sukigizeyo Rumara nk'ise ukamwigizeyo burundu ntazongere gutekereza Chris. Icyo nicyo nshaka. Aha komeza winginge Chris muzajyane wanyu mukigerayo. Uzamufotorane n'ababyeyi bawe kandi uhite uyashyira kuri stati yawe n'ahandi hose ukeka ko Rumara nk'iyabibona.
maze ati Chris uri umutwe hariya ko mbona ataragera ku rwego rwo kwemera ko tujyana iwacu se sori. cyangwa rero nawe aho gutindana nawe ngo utahe mu gicuku cyose urumva uzamwoshyushya urari ari kugira ngo ibyo byo yabyemera sori. Ubu se ntibiba byarabaye kera. niba umuntu yemera ko mutahaniwe ukamutekera mugasangira mugatindana kuriya n'ibindi birashoboka rwose ndakubwiza ukuri ariko rero ntukaba umwana Leya. Nzakomeza ngerageze n'ubundi kibi ngo ni ugucika intege sori. Yego rwose mukobwa mwiza nkuri inyuma ndagushyigikiye kandi Leya bikiba rumara inka zarara bimenye. Nindarana na Chris nzahita mbimenyesha rumara inka uwo munsi sori. Eka ubwo se urumva noneho Chris atahita nyanga burundu akananyita injajwa we wararana n'umukunzi wawe ukazinduka utanga itangazo. Alo ndakumva nubwo ntakumenye. ndi umuturage wanyu nitwa Nadine narigeze ku biro by'akagari mbashaka nsanga mudahari. Sorry yewe simari nagiye mu nama ku murenge. Ubu se koko nabashakaga cyane kandi bangwe ko ibyo nyene ari mwe mwabimfasha. Yewe muri hangana kuko urumva ko ntahari Nadine. None se muragaruka ryari ngonze kwigora ngaruke ku kagari? Inama nagiyemo rero sinzi igihe iri burangirire kuko ubu tuvugana turacyategereje abayobozi bacu ngo itangire. Muri make rero ngewe ndi umubyeyi ufite amikoro make ndetse ndi mu bahabwa inkunga y'ingoboka ihabwa ababyeyi batwite n'abonsa mu miryango ikennye. Erega nakumenye kandi ndakuzi Nadine. Ariko koko ntimwanyoherwa kandi ubuyobozi bwaranyishyuriraga inzu. Yewe inomero zawe nizo ntari mfite gusa. Mu by'ukuri ndashaka gukora cyane nkikura mu bukene kandi mbigizemo uruhare mbese nkava mu bafashwa nkashobora kwifasha. Ibyo ni byiza kandi dora tubibashishikariza tunababwira ko inkunga itazahoraho. Niyo mpamvu rwose nshaka gukora cyane ngo aho gufashwa nanjye nzafasha abandi muyobo. Ni byiza kandi ufite umugambi mwiza cyane Nadine. None se kumba buze rwose kandi nje kubarira ngo munsobanurire ibyo umuntu asabwa kugira ngo ahabwe inguzanyo ya VIP nicyo nakora nanjye ngo nyibone. Yewe n'uyu munsi ntahari ariko indi minsi nzaboneka ku kagari Nadine. Ntimwambwira muri make se igihe nguzanyo imara inyungu umuntu ayungukira kugira ngo mbe nitegura kwifata nzi nuko nzayishyura muyobo. Nadine wareka nkajya mu nama hanyuma ibyo ukeneye ukazaza ku kagari nkabigusobanurira. Ariko papa ubwo wanyitabye? urambujije mugwane? Maze kuguhamagara 2, 3, 4, 5. babarira mwana wanjye rwose sinakumvise. Papa rero mvuye ku ishuri. Nabibonye uvuyeyo. Ngahigire rero mbanze ngaburira ino nyana. Uburoso bwanjye n'umuti wo koza amenyo biri rero ngo mitenyoza nona. Utashye umbaza uburusu n'umuti byo koza amenyo mugwane? Nonse mu gitondo niwanyemereye ko nutawuhunzanira. Nakwikizaga ngo ujye kwiga mwana wa. Sinarinzi ko ukomeje rwose. Numva papa ubwo se kuki wambeshye papa? Urarakaye mugwane? None se si wowe wambeshye kuki se utamakaniye ukambeshye? Namara bya bintu ntibyoroshye birakaze. Wowe uragira ngo njye na Mutoni wa se tuzatwara amenyo nka Obama. Ngo Obama se kandi yarwaye amenyo? Yarayadwaye ajya no kwa muganga. Ayiwe iryinyo riraryana nyagasani. Imana izafasha uwo mwana rwose. Iryinyo ndarizi. None se ko ugira ngo natwe tuzayadwara cyangwa se yero? Yero se kandi n'uwahe mwana wa? Yero se ni umuntu kari ibara ry'umuhondo papa. Ibara ry'umuhondo? Yewe nuko ujya munyigisha mwana wa. Tuzakwigisha gute se twatwaye amenyo cyangwa twatinye kujya ku ishuri ngo tutanukira abandi bantu? Ariko se iryo kabyo waryigihe mugwane? Kuki udatuza nka mukuru wawe koko? Umva papa Mutoni wa se nabarabishaka erega twabivuganye. Mbega abakobwa. Aha ndumiwe. Dore ngahakira. Akira amafaranga mwana wa. Rwose akira dore ngaya. Genda ujye kwa Philip. Uyigurira ubwo burusu n'umuti wo koza amenyo. Akira. Ndagurira na Mutoni wa se ariko rero. Ibyo birakureba. Ese ko wagira ngo urimo wenyine Nadine? Abana barahari da? Bakaba badakoma.
buriya ndemeza zikorera mushiki we neza bakajya mu cyumba akamumfasha neza ngakora imirimo yanjye yose nkayirangiza. Yego ko nisawe kutambwiye nzajya mberwa nkugira inama ntuzi no kumbwira icyo zakumariye. Ndacyabirimo mujye. Ibyo mose ni ibiki? Guhinga wa murima cyangwa se gufata inguzanyo? Umuntu afashe icyemezo ko nta mahirwe ngomba gupfusha ubusa, ari uwo murima nzawubyaza umusaruro n'inguzanyo nayo nzayifata. Nuko rwose Nadi ko bishoboka byose urwa n'urugamba rwo kwikura mu bukene pe. Ko mbirimora. Kagari se bahise bakwemera guhabwa inguzanyo ya VUP. Se dose shana hamusanze mujye ko nasanze yagiye mu nama ku murenge. None wasanze hakinze? Ntihari hakinze ariko nyine wamfasha ibyo nari nkeneye kuko nasanze nimero zo ku rugi rw'ibiro bye namuhamagaye. Yego akubwira ko usabwe iki rero ngo uhabwe inguzanyo? Yambwiye ko atabimbwira kuri telefone ngomba kuzasubira ku kagari yahakoreye akabimbwira. Ejo uzabyukira Nadi? Ariko nubwo ntamubonye maso ku maso nkavugana nawe kuri telefone hari icyo navumbuye mugeni we mana yanjye. Kise Nadi? Mbega umugabo uvuga neza akagira ijwi ryiza ye baba we uzi ko numvaga twakomeza tukavugana neza. Uri muzima Nadi? Umugabo afite ijwi ryiza ryatuma umuntu atarambirwa kuvugana nawe mugeni we narikunze cyane pe. Muranyumvira Nadi? Ubwo se koko Nadi ibyo byijwi rya Sedubiruye he n'icyo umushako cyo kugufasha kugira ibyo usabwa kugira ngo ubone inguzanyo yagufasha kwikura mu bukene koko Nadi? None uranyica mama we. Yewe mwica muzize iki mwana wa? Urampamagaye nibuka ko sanze wampamagaye inshuro nyinshi cyane ukambura. Nakubuze nyine ndababara birashira. Ubundi si iyo telefone yawe utitaba uyitunzemo iki mwana wa? Nukuri naraye ngeze hano iwanjye nijoro cyane mbona wambuze ntinya kuguhamagara muri iryo joro. Amba usigaye unataha mu gicuku rero. Umva mama di ko ntiza na Sakirisa nshyira mu modoka kangeza hano. Niwe wagutindije gutaha rero anakuza no kunyitaba. Ararenga n'uwabandi ninjye utabonye ko mwampamagaye. Ibyaha byawe urabibabariwe mwana wanjye. Ndumva aho wari uri nta kibazo. N'impamvu utanyitabye irumvikana. Umva mama di amarangamutima yawe yose uba wahariye uwo mukwe telefone ukayibagirwa. Uzi ko wagira ngo wari uhari mama? Nongeye kuyirebaho ngeze mu rugo rwose niho nabonye ko wambuze. Ubundi si uwo mukwe ko ari nawe naguhamagariraga? Umukwe se kandi uramushakaho iki mama? Ndashaka kumenya igihe azazira kudusura. Uwo musore mwiza utagira uko asa urangwa n'ikinyabupfura uburanga n'ubuhanga azaza ino ryari ngo abaturanyi bacu bamubone. Uramenye mama? Uramenye rwose utaba hari abantu wabwiye ibyo kubazanira Chris? Kandi twaramwiteguye rwose. Mutumenyeshe n'igihe ubukwe buzabera ahubwo twe turi tayari nta kibazo. Ariko ibyo uvuga ni ibiki koko mama? Ngaho akira so muvugane reya akira so. Ngo nde mama? Papa se kandi abije mati ubwo koko. Mbese murabona amahoro mwana wa? Ndaho papa mwebwe se amakuru yanyu? Yewe natwe turaho mu byishimo rwose byo kwitegura kwakira uwo mukwe. Nyakora mumbwenda ndanezerwa cyane rwose. Imirimo yo kumwitegurira asa nabi irangiye. Narayivuguruye mbese nta kindi dushaka kumenya uretse umunsi wonyine muzaziraho. Ariko rwose mama yarampemukiye. Kuki yababwiye ibintu tutumvikanye koko? Mbaro mwana wanjye ndagusabye ngo ntunteze abantu rwose. Urumva namaze no kubwira abasaza b'inshuti zanjye rwose ko nabonye umukwe ko byarangiye kandi ko ari hafi kuzina. Ego ko mana. Ese ubwo wanabibwiye abantu koko? Narabibamenyesheje. None se urumva yari inkuru utunguza abantu wa mukobwa we. Niko Sebudandi bakaringanire barugera ikibaye n'atarabanye bose rwose bariteguye da. Ariko rwose ibyo mana. Ariko zibyiki. Uranzi jewe rwose Masumbu ko ntabwo nkora n'abantu badafite gahunda. Mbwira niba uwo musore mukundana mufite gahunda nabyo mbimenye. Kandi niba ntayo mufite nabwo mubimbwire. Uranyumva neza? Yagiye gukora iki nyuma y'iki gitutu cy'ababyeyi be? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64.
mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Ni kuri kino gikino urunana turangije ibiganiro vyacu vyo kuri uno musi. Amakuru yarahagarariwe na Anne-Marie niwe mwiza, muhinga bw'ivyuma yari Mubarak Abdallah, kw'izina ry'abafashije bose kugira ngo amakuru abashikire. Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye, mugire umugoroba mwiza.